Jatina, maunatina, pangkatina, hikmatina, Amin ya Allah. mujizat. Ya Rabbal Alamin. Audu ya Allah barokatih. Cim abdi di dia ukamina kanu ngacak ngapurna ngacak kemarna anu ngapun anu ngajarin anu ngajaga anu ngarusa anu nanggeui lemah cari pati cahaya urip wabi hiji sohon ieu perak wabi hiji sohon ieu lingkungan tatar ilmu kamaran di antara kepada langsung musim abdi kesempatannya para semina yang barangkali karena istri satu apa tatar kidul lalu kamina karena semina besi indra bakara abdi sepuh karena kesepuhan Prabu Siliwangi suasana bulan harta isi oke karena dan terus sanian kata utara sanakan kajanan kata oke pajajaran Raden Pakuan sanian bisa salodra oke kayak yang haji padikan utara ayah di sancan anu kupeng bapak ibu sancan nantrasna ayah di utara anu kupeng bapak ibu anu kupeng nantrasna anu kupeng bapak ibu kata besi tidak pernah kata anu bapak ibu kaya sanian sancan sancang bapak bisa mayungan anjir di kamar kami gaya silang di kamar tidak peranata dikit disarankan yang alam di gunung sepuh yang jaga alam tinggi di gunung sepuh alam pakuan sampai di gunung sepuh jaga bisa saat di gunung sepuh ada di kamar di gunung sepuh yang wisnu alam di gunung sepuh pada gunung sepuh angsa ya qodiyalah hajat ya qodiyalah hajat ya qodiyalah hajat ya hajat ya selamatkan dunia sinareng akhiratna sallallahu al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jeruk perake permisina muka pengaku ruangan dan perak eta teh aya pasanganana ari lalaki nama anu sepong kaputu yang sakit sana keduka pas mereka Arab diri untuk era sedikit terkait dan
asik. Asik. Nah. Asik. Tapi esok kurang gigi. Banyak nih dan wujud. Wah, itu tak ukur. Sok sih. Dewi Ayu Ningrat namanya oke. Asli namanya. Tangkaran atau ritualan lagi sate akar, lauk akar, pemisahan nanti dawagan itu udah komplit. Lamun bukaan batu rumah, bukaan orang kan Fatihah, orang gitu, itu batu rumah. Jadi ngediater parupa. Harapan pagi guys, tuh, aduh, ancaman. Oh, iya.